Bdiet iż-żjara uffiċjali f'pajjiżna tal-President tal-Irlanda Michael Higgins illi intlaqa fil-Palazz ta' Sant'Anton mill-President ta' Malta George Vella f'ċerimonja uffiċjali bil-parteċipazzjoni tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Matul din iż-żjara saru taħdidiet uffiċjali bejn iż-żewġ presidenti flimkien mad-delegazzjonijiet tagħhom, dan qabel ma ż-żewġ presidenti indirizzaw lill-midja preżenti fejn taw aktar dettalji dwar dak li kien diskuss waqt din iż-żjara ta' korteżija. I highly value President Higgins' commitment to addressing the effects of climate change in a just manner, the eradication of world hunger and poverty, and the disastrous effects that the proliferation of armaments has brought to the world. George Vella kif ukoll Michael Higgins tkellmu dwar diversi temi fosthom relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ stati, il-gwerra fl-Ukrajna, it-tibdil fil-klima u l-immigrazzjoni, dan fil-waqt li ddiskutew ukoll il-futur tal-Ewropa quddiem dawn l-isfidi kollha. We are grateful to Malta for being not only understanding but being positive in its proposals in relation to helping us dealing with the consequences of Brexit. Matul din iż-żjara żewġ presidenti kellhom ukoll laqgħa informali li fiha skambjaw xi rigali u aktar tard il-President tal-Irlanda qiegħed kuruna tal-fjuri quddiem il-monument tal-gwerra fil-Furjana.